Zovem se Mirza Idrizović. Režirao sam prije rata 5 igranih filmova, oko 40 dokumentarnih i kratkometražnih filmova i negdje oko 250 televizijskih emisija. A onda su počele ovakve eksplozije kao što je sada čujete. I moj život se promijenio. Ovako počinje svaki moj radni dan. Prvo vadim vodu iz Miljacke, to je tehnička voda koju upotrebljavam za ispiranje klozeta. Poslije toga odlazim sa kanisterima da donesem vodu za piće. Za to vrijeme moja supruga Zlata Kurt, koja mi pomaže u pisanju scenarija, napravi i ručak, a to je također jedna komplikovana rabota jer mora da pronađe papira, da nacijepka neki sitni drva, da uništi neku komodu ili eventualno stolicu i da skuha jedan ručak. A zašto sam ostao u Sarajevu? Pa na to pitanje bi jako teško odgovorio. Ja sam rođen u Sarajevu. Moja porodica ima već dugi niz godina, vijekova, svoje tragove ovdje u Sarajevu. Mi se nismo nikad micali iz Sarajeva. Naravno, ja sam putovao puno po svijetu. Snimao sam u raznim zemljama. Filmovi su mi igrali na raznim festivalima pa sam ja odlazio da ih pratim. Međutim, uvijek sam živio u Sarajevu. I ja volim Sarajevo. Volio sam ga. A onaj ko se voli ne ostavlja se u nevolji. Možda je i to razlog. A možda je razlog, pošto je ovo i profesionalno veoma interesantno mjesto u svijetu. Možda sam zbog toga ostao, jer ja sam išao i prije televizija me je slala u zemlje u kojima se vodio rat, u kojima se razarala zemlja. Ali moram priznati da nikad nisam naišao na ovakvo razaranje kao što je ovdje i na ovakve zločine protiv civila. Sarajevo je čudan i neobičan grad, možda je zato i uspjelo da opstane. Svi ljudi za svoj rodni grad kažu da im je drag, da je čudan, a Sarajevo zaista jeste. Nije to slučajno da 2000 godina na ovim prostorima ljudi žive izmještani. Sarajevo je u stvari jedan specifičan način života. I kad kažu za Sarajliju, ko je Sarajlija? U stvari, Sarajlija to je pogled na svijet. Ovi ljudi u ovom gradu dozvoljavali su svakome da živi onako kako voli.
I ja mislim da mnogi priželjkuju da će rušenjem Sarajeva nestati takvog života, jednog internacionalnog života, života svjetskog globalnog poretka. Jer u Sarajevu, u jednoj staroj kafani, gore na Vratniku, bila je parola, svak zna svoje. To je princip. To je princip na kojem može egzistirati čovječanstvo. Ali ja sam se mnogo raspričao o stvarima koje su politika, a čekaju me sljedeće radne obaveze. Zato vas pozdravljam i pozdravljam vas onako kako se to u Sarajevu pozdravlja. Doviđenja, zdravo, s Bogom, Allah emanet, na svidanje, arrivederci, goodbye, au revoir.